Hello guys, hello my people, ladies and gentlemen. Ndabasuje mwese inshuti za Rukunda TV show, mbahaye ikaze na karibu mu biganiro duhora dukora umunsi ku wundi. Ndabashimiye mwebwe mwakoze subscribe, like, share na comment, muri abantu b'agaciro. Ndashimira inshuti zanjye muhora mungira inama, muhora mumbwira ngo ibintu turabimubuza ubigira gutya, uzi ukora gutya, aha ntiwakoze neza, hanga wakoze neza. Ni ukuri mu by'ukuri ndabashimiye cyane. Ndabashimiye mudahwema kwandika commentaire. Kuriya commentaire hari ikintu zidufasha. Nawe ibino y'ikaramu yawe ntiyashize, uzawandika commentaire tubwire uko ubona ibintu. Abazabikora nababwiye ngo ndabashimiye. Rero nawe ufunguye ino video utarakanda kuri subscribe, ubu niwo mwanya mwiza kugira ngo udushigikire nawe ubumwe mu muryango wacu, ubumwe mu paruwasi yacu. Iri kanisa nababwiye ko ari itorero ryiza cyane, muzaze mwiyunge. Iri ni ikanisa ryiza ry'abakristo beza, b'abana beza, kandi nanje CEO kuko nabibabwiye nanjye ndi umuntu mwiza. Rero mukimbona afite kino gitabo muribaza ngo bimeze bita, ko tumaze kumenyerana, mwebwe muza munkurikirana 5 kuri 5. Iyo mubonye mfite igitabo mba mbafitiye ibintu byiza hano indani, nubwo mba nahishe no kugira ngo mwese mutekereze icyo ngiye kubakorera. Uyu munsi nongeye naje muri top 10. Top 10, mwarayikunze muri benshi. Nakoze top 10 ya Gidurayi, murayishimira cyane, Imana ibahe umugisha. Nakoze top 10 ya Kayore, murayishimira. Nakoze top 10 ya Umoja, murayishimira. Nakoze top 10 y'Ikitengera, murayishimira. Rero uyu munsi nabazanye top 10 ya Gasarani. Muribaza ngo top 10 ya Gasarani iraza kuba imeze gute? Top 10 ya Gasarani iraza kuba ari top 10 ya mbere, nkuko niyo ibaye ya nyuma. Ariko tuzabaza n'izindi top 10 zitandukanye, ariko top 10 y'abagore beza tubasubikira kuri Kasarani. Allo, twagiye rero tujyane ni 5 kuri 5 kuko biza bigenda. Twababwiye ko dutangira n'umwanya wa 10 tukagera ku mwanya wa mbere, ariko twababwiye ko aba bagore bose aba ari abagore beza. Twarabwiye kuri Rukunda TV show tuba tuzana abagore beza b'indangagaciro nziza. Allo, twagiye rero, twagiye dutinda muri byinshi, tugiye kubona kuvuga abagore bacu b'ibizungerezi. Kasarani hari abagore beza. Kasarani hari abagore beza cyane, mureke tujyane ni 5 kuri 5. Rero twagiye ku mwanya wa 10, ku mwanya wa 10 number 10. Turaza kuhasanga umugore mwiza cyane. Muribaza ngo uwo mugore ninde tuza kuhasanga ku mwanya wa 10? Narabwiye ngo amahitamo ari mu kugora cyane, ariko mwebwe bafana banje muza mugenda muje muri commentaire mutubwire uko twari kubipanga. Bazavuga ngo umutwe uza wibigira ibisazi, ariko nza ngerageza gukora uko nshoboye kugira ngo namwe nkabasigira namwe kibaruwa, cyangwa se nkabaza devoir namwe mugende mupange uko mubyumva, kuko bano bagore baba ari beza cyane, bafite ubwiza butangaje. Rero guhitamo ari ukuntu bizabishaka kugora. Uwo mwanya wa 10 rero turaza kuhasanga umugore mwiza, amazina yitwa Nyamahirwe. Nyamahirwe ndagusuje cyane. Nyamahirwe akaba ari umugore mwiza w'inzobe nziza cyane utarisize. Akaba ari umukobwa w'Abongera, umukobwa wacu w'Abongera. Abongera bagira abakobwa beza, bagira abahungu beza. Abongera ndabasuje cyane. Uyu munsi simbavugaho ko ngize iminsi mbavugaho cyane. Abongera ndabasuje kandi murabizi ko mbakunda. Uwo mugore rero ni Nyamahirwe, akaba ari umukobwa w'Abongera, akaba umukazana w'Abasinzira. Abasinzira, allo, mufite umukazana mwiza witonda cyane, ufite indangagaciro z'umugore munyamurenge. Twagiye ku mwanya wa 9, ntabwo dutinda muri byinshi. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga undi mugore mwiza cyane yitwa
Nyagitoka Gentille, uwo ni mazina yanje, naje nyitwa Gentille. Nyagitoka Gentille akaba ari umugore mwiza cyane ugira ibyishimo byinshi, witonze, akaba ari umukobwa w'abanyabyinshi, umukobwa w'ibiremwa. Abanyabyinshi baratubwiye ngo ni ibiremwa, ngo abandi turi ibibumbano. Uyu akaba ari umukobwa w'abanyabyinshi, akaba umukazana w'abadinzi. Abadinzi bahamagaye kangahe? Mufite umukazana mwiza, mufite umukazana mwiza ufite indangagaciro nziza, umugore witonze cyane cyane cyane. Gentille Nyagitoka, ndagusuhuje cyane, kandi ukomeze muri uwo murongo mwiza ubwitonzi ugira wa morale. Twavuze ko dukunda abagore b'ibyishimo, apana abagore bahora barakaye mu mago. Ubundi umugore mwiza aba ari umugore uhorana ibyishimo, wita ku bashyitsi, wiyegereza abashyitsi, ukunda umuryango we ashatswemo ndetse n'umuryango we avukamo. Uwo nta wundi ni Gentille twaza tuvuga. Guys, nizere ko namwe muhaye mufashwa kuko naje ko nyuma kuzuzwa. Twagiye rero ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga undi mugore mwiza cyane, akaba ari Biraso Byiza. Uyu mugore afite ibiraso byiza cyane, ndagusuje cyane. Uwo nta wundi ni Ziraje. Ziraje ni umugore mwiza cyane, umugore uzibushe, ufite ibiraso byiza, useka neza, w'indangagaciro, wita ku bashyitsi. Akoshemana, murabizi iyo ngeze ku bagore bazibushe ari ukuntu kwirumanganya biza binanira, nkumva ko nduzuzwa, nkumva unanigiye gukubita ruga. Uwo nta wundi ni Ziraje. Ziraje akaba ari umukobwa n'undi w'abasinzira, akaba umukazana w'ibiremwa, abanyabyinshi. Mufite umukazana mwiza. Ziraje ni mwiza, afite amaraso meza. Namwe ibindi muze kuzongeramo. Ziraje ni umuntu mwiza cyane, yita ku bashyitsi, ni umugwaneza, aseka neza cyane. Ziraje, ndagusuje cyane kandi ukomeze ugire umutima w'urugo, kuko n'ubundi abakutubwiye batubwiye ko uri umugore utangaje cyane. Twagiye rero guys, tujyanirane 5 kuri 5. Ndizera ko namwe muhaye mwumva ibintu ari okay, kuko nanjye mpanumva ibintu bimeze neza. Twagiye rero ku mwanya wa 7. Muribaza mu mwanya wa 7 turaza kuhasanga nde? Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga undi mugore mwiza cyane, amazina ye akaba yitwa Alice akaba ari umukobwa w'abasinzira, akaba umukazana n'ubundi w'ibiremwa, abanyabyinshi. Abanyabyinshi ni ngaho bafite abakazana beza. Abanyabyinshi bafite abakazana beza. Alice agira ibintu bimuranga. Alice ni umugore witonze cyane cyane. Alice aritonze cyane. Alice akaba ari umugore ukunda Imana, akaba ari umugore usenga cyane. Alice, ndagusuje cyane. Ikindi kandi akaba yambika abantu. Nimba wifuza kwambara ugasa neza, nimba wifuza gusa neza, kwambara neza, nimba uri umugeni ushaka ko abakobwa bambara neza, ushaka kwambara amakanzu meza agezweho, wagana Alice. Wifuza Alice twatubwira tukamukugezaho. Alice ni umumama mwiza ufite indangagaciro. Alice hari ahantu twigeze guhurira ahantu hamwe, we arahazi. Uri umuyumbe kandi ukomeze muri uwo murongo. Hari abayumbe bamwe bavangiwe, ariko wewe uracyari mu murongo mwiza. Kandi buri mugore usenga, ni umugore usenga aba ari mwiza. Alice yita ku bashyitsi, Alice agwa neza, Alice aritonze, Alice ni muziranenge muri make. Twagiye rero ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 muribaza ngo turaza kuhasanga guys. Abanyamurenge bafite abagore beza, abanyamurengekazi turi beza cyane, turi ibiremwa Imana yaremye, turemana ubwiza butangaje. Guys, ku mwanya wa 6 muribaza ngo turahasanga nde? Ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga undi mugore mwiza witonze cyane. Uwo nta wundi ni Gisele. Gisele ni umumama mwiza witonda,
muremure ushinguye, akaba ari umugore witonda cyane, akaba ari mama mwiza. Mama mwinda gusuhuje cyane, uri nyina w'abeza, uri mama mwiza, uri umugore mwiza cyane, ukaba uri umukobwa w'abasinzira, ukaba umukazana w'abaheto. Abaheto alo, mufite umukazana mwiza, ngo mufite Gisele. Gisele ni umukazana mwiza cyane, aritonda, agwa neza, agira ibyishimo byinshi, kandi akaba na mwiza, akaba mwiza cyane. Nyina w'abeza nawe kandi akaba mwiza. Bantu banje, nizere ko muhaye mufashwa, nizere ko ibintu bimeze neza. Aba bagore bateye ubwoba, abagore ba Gasarani ni beza, bafite ubwiza bw'inatirere. Twagera ku mwanya wa 5, inshuti zanjye. Abagore ba Gasarani ni beza, kubahitamo biragoye, ariko twagerageje uko dushoboye. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga undi biraso byiza. Uwo nta wundi turaza kuhasanga umugore bita Alice, akaba ari umukobwa w'abasinzira, n'ubundi akaba umukazana w'abanyabyinshi. Mwabanyabyinshi, Gasarani agiye kuba kwa byinshi, kandi twaravuze ngo umoja ni kwa byinshi. Abanyabyinshi ko mwatwaye abagenyi bose beza, bite byanyu. Abanyabyinshi mwandike muri commentaire, mutubwire ibanga muza mukoresha kugira ngo muzane abakazana beza gutyo. Uwo nta undi ni Alice. Alice akaba ari umugore w'ibiraso byiza, akoshemana, akaba ari umugore wirabura mwiza, utarisize ibintu byinshi, akaba ari umugore utagira ibikabyo, umugore useka neza, w'ibyishimo byinshi, agira morale nyinshi. Alice we, ndagukunda n'ukuri, ndagukunda, nawe urabizi. Abanyabyinshi mwiyumve mufite umukazana mwiza ka Alice. Ibintu byakomeje kugorana yeme, ibintu byakomeje kugorana. Ibi bintu ni byiza, bimeze neza, aba bagore bafite ubwiza butangaje cyane. Tugiye ku mwanya wa 4 tudatinze, cyangwa se number 4. Number 4 muribaza ngo turasanga nde? Number 4 rero turaza kuhasanga undi mugore mwiza cyane, afite impano, noneho afite impano yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Uwo nta turaza kuhasanga Chantal. Chantal ari ukuntu aza aririmba, akora kuri channel, aririmba kuri niba ari Usifiwe, sinzi ukuntu iyo channel yitwa, ariko ni kuri Usifiwe nibaza. Aririmba neza, afite impano itangaje, n'umwana mwiza, aseka neza, afite indangagaciro nziza, yambara neza, n'umusirimu. Alo Chantal, ndagusuje cyane. Uwo nguwo Chantal rero akaba ari umukobwa w'abasinzira. Abasinzira mpamagaye kangahe, mwabyaye Chantal, mwabyaye neza, n'ukuri mwabyaye neza cyane. Chantal akaba ari umukobwa w'abasinzira, akaba umukazana w'abasinga. Abasinga alo, mufite umukazana mwiza n'ukuri, mufite umukazana mwiza uramya Imana akanayihimbaza. N'ukuri Chantal turamwemera ino hose muri Kenya, afashe runini cyane, ni umuririmbyi uririmba neza cyane, aramya Imana neza, agira umwuka mwinshi. Nari ngiye kuzuzwa kubera Chantal. Chantal we, uzuririmba neza kandi ukomeze, tukavangirwe gusa, ukomeze ube umuririmbyi mwiza kandi usenga n'Imana. Buriya kuririmba bitarimwo gusenga igihe azoshira, ariko ikitwemeza ko bitashize nuko usenga Imana, Imana ikagufasha kandi ikanakuzamura kandi kuraje cyane, ubirimo neza. Twagiye rero ku mwanya wa 3, guys. Ibintu bikomeje kugorana, ni ugukomeza tugasenga Imana ikatwongera imbaraga n'umwuka wo kuvuga kuri aba bagore, kuko aba bagore bafite ubwiza butangaje. Muribaza ngo ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga nde? Alo, ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga undi mugore mwiza cyane, amazina kubera ukuntu namutatse, kubera ukuntu ari umugore mwiza, noneho naniwe no gusoma izina. Umwanya wa 3 turaza kuhasanga umugore witwa Kirenga. Ni Kirenga nyine, ni Kirenga. Kirenga ni umwana mwiza, Kirenga aseka neza, Kirenga ni mwiza ku isura, ni mwiza ku mutima. Kirenga wenda gusuhuje ariko uri mwiza. Uri mwiza, wambara neza, uri umusirimu. Ni ukuri Kirenga akaba ari umukobwa w'abanyabyinshi. Nari ntangaye, nta wundi, ni umukobwa w'abanyabyinshi. Iyi top 10 ya Gasarani yiganjemo abanyabyinshi n'abasinzira. Sinzi ni kaho kara karere bagafashe. Kirenga akaba ari umukobwa w'abanyabyinshi, akaba umukazana w'abasinzira.
ni ukuri abasinzira mufite abakazana beza pe, samburage mufite abakazana beza, ahantu twagiye dusanga majorite abasinzira mufite abakazana beza. Twagiye rero ku mwanya wa kabiri, wa wundi yaranize ngo turatsinzwe uvuga iki Mana uri nyembabazi. Imana yagiye kurema abantu bamwe, irabarema irabafinyura, ibarema neza. Hari abantu bafite ubwiza butangaje cyane. Muribaza ngo kuri uwo mwanya wa kabiri turaza kuhasanga nde? Utumye ndirimba ino ndirimbo, uwo nta wundi turaza kuhasanga umugore mwiza cyane ufite ubwiza butangaje. Uwo nta wundi ni Emante. Emante uri mwiza cyane. Cameraman nawe ko urafashwa se? Asante cyane. Turaza kuhasanga umugore mwiza cyane, uwo nta wundi yitwa Emante, akaba ari umukobwa w'abasinzira, akaba umukazana w'abasita. Abasita mbahamagaye kangahe? Akaba ari Mrs James, umugore umugabo wiwe ni umuvugabutumwa mwiza cyane, yitwa James, ndamusuje cyane cyane. Emante akaba afite ubwiza butangaje cyane, akaba ari umusirimu, akaba agira umutima mwiza, akagira n'umutima w'urugo. Abasinzira mufite Emante bahamagaye kangahe? Nako abasinzira mwamubyaye, abasita namwe mumufite kabisa, mufite umukazana mwiza umaze isoni kabisa, afite umuco mwiza, afite ubwiza butangaje, afite ubwiza buririya hejuru. Niyo mpamvu naririmba ku karirimbo turatsinzwe, tubonye ubwiza butangaje. Afite ubwiza butangaje cyane. Ndagusuje mama, uri mwiza koshe mana, ufite ibiraso byiza. Nawe ko muramubona no ku ifoto ukuntu arasa neza cyane. Abasita alo, nimba bishoboka muzogende muje kongera inka kwa Emante, kuko babahaye abasinzira, babahaye umukazana mwiza ufite ubwiza butangaje cyane. Guys, twagiye ku mwanya wa mbere. Muribaza ngo ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga nde? Nimba twavuze abagore bose beza gutya, muribaza mu mwanya wa mbere ninde wabahize, nde nyampinga wabahize? Uwo nta wundi turaza kuhasanga Mwamikazi, kuko n'ubundi agomba kwitwa Mwamikazi kuko ni umwamikazi. Afite ubwiza butangaje, afite igihagararo cyiza, ni umuntu ushinguye cyane. Mwamikazi wenda gusuhuje ma, uri mwiza, uri muremure, ufite taye nziza, ugira amaraso meza akeye. Mwamikazi ni mwiza, uri umwamikazi nyine ntawo guhiga, kuko umwamikazi ntiyari kuja ku mwanya wa nyuma, ahubwo umwamikazi yaje ku mwanya wa mbere, kuko ni umwamikazi nyine, afite ubwiza butangaje. Ndagusuhuje ma, kandi baravuze ngo ugira umutima mwiza, ugira umutima mwiza kandi uzawuhorane. Uwo akaba kuba nyampinga w'abagore muri Kasarani. Muribaza uwo muntu yoroshe? Mwumva uwo muntu yoroshe? Yeme niwe muntu wafashe akarere ka Kasarani ngo mama beza. Guys rero ndabashimiye, ino yari top 10 ya Kasarani. Mufite abagore, abahungu muri Kasarani mwashatse abagore beza, mugende mubasohokane, mubagurire, ni abagore beza. Kandi ndizera ko ubwiza tuvuga si ubwahinyuma. Muri mwese ningenda nkumva hari ubwira umutima mubi, nzahagaruka mvuge ngo twarabeshe. Muzamugira imitima myiza, mwite ku bashitsi. Icyo nicyo kiranga umugore w'umunyamurenge, kandi umugore w'umunyamurenge aba akwiriye kuba umugore w'indangagaciro. Muzi ko tubaye dutaha tuba dusubira iwacu muri gakondo, ko turataha ko turasubira iwacu. Ni ukuvuga ngo tugere iwacu muzabe abagore abashitsi baza bakarara mukabagaburira. Ubu nyine umuco warashize, usigaye baza umuntu umushitsi amakuru utaramugaburira. Naho umuco wa kera iwacu muri gakondo, umushitsi yarinjiraga agasanga watetse, ubundi dufite gusha inongezo yo kwaruza ibyo kurya ku muhanda. Mwabagore
tugiye guca ibi bintu zo kuvuga ngo kujana agasahani ngo baje kukwarurira mbosho cyangwa ibishimbo ku muhanda. Ni ukuvuga ngo umugore mwiza w'umunyamurenga agomba guteka inkono, agomba guteka imboga nyinshi, uburyo umushitsi akwinjiranye utaje kwaruza kwa banjoroge cyangwa kwa banjeri, ukaba watetse inkono yawe y'ibishimbo n'umuco, ugatekera abashitsi imboga nyinshi, umushitsi yinjira ntumubaza amakuru utaramugaburira, utaramuheza amazi ngo yoge. Tuzaza kubabwira ukuntu umugore w'umunyamurenge, indangagaciro ziranga umugore w'umunyamurenge, tugomba kuvuga gusa ngo muri beza, kandi tuzaza tubaza wa muntu we nzoza ubona twavuze umuntu muri top 10 ukabona umufiteho kasoro, uzuze utubwiye ati umuntu namwamuvuze nuko tuzogaruka tuvuge ngo tuze kugukosora cyangwa tukubwira mu gikari. Twaravuze ngo ngeso yo gusebanya si myiza, ariko nitwumva amakuru yawe twego tuzakwamagara Karukunda TV Show Family, tukwikaze tukubwire ngo uzuge indangagaciro z'umugore w'umunyamurenge. Ndabashimiye mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro, muri abantu beza, muri abagaciro, muri ntagererano. Ubundi ibiganiro byacu nakagaruka